Nestanak Danke Ilić uzburkao je mirno selo Zlota, sumnje i pitanja o umješanosti u zločin se ne stišavaju. Iako glavni osumnjičeni Dejan Dragijević i Janković poriču bilo kakvu odgovornost, mnogi se pitaju da li su svojim pričama o različitim lokacijama samo kupovali vrijeme za nekog trećeg. Mještani Zlota, uznemireni zbog čitave situacije, nerado govore o zločinu. Kada se ipak odluče da prokomentarišu, posebno porodica Dragijević, ističu njihove sklonosti ka alkoholu. Većina ih smatra odgovornima za ubistva Danke, ali postoje i oni koji vjeruju da su Dragijevići bili nesposobni da sami osmisle takav plan. To su pijandure, nisu oni sposobni da smisle i urade to što su napravili. Da li im je neko pomogao, ja ne znam, ali da su oni mogli tako da se organizuju, ja ne vjerujem, izjavio je jedan od mještana za Republiku. Iako su kao inicijalni pomagači u zločinu spominjani Dejanov brat Dalibor i otac Rade, situacija je sada drugačija. Dejan Dalibor je preminuo, dok je Rade na slobodi, za njega se više ne sumnja da je bio umješan u zločin. Međutim, sumnja u prisustvu još jedne osobe u ovom slučaju i dalje postoji. Dok se istraga nastavlja, jedno je sigurno. Misterija oko nestanka Danke Ilić dalje zbunjuje sve mještane Zlota. Da li će se pojaviti novi dokaz ili svjedoci koji bi mogli rasvijetliti ovaj slučaj, ostaje da se vidi. Za sada, selo Zlota ostaje u stanju neizvjesnosti, dok se svi nadaju pravdi za Danku.